Mamalanga Pet Matebula eka Africa wa vulavula 12 to 2 Musumbuluku kuya fika ravuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM Makombandlela. Lawa kunga khala var vekenle vekano ngono ko Africa wala varti var simuleri kwa rovula tsene ku hey se sungule lemberintshwa rashani moya mingsero Munghana Lonene FM hi voyele hi kwala ai khasa tintswalo na rirhandzu na ku mukeriwa risemuleri vani variche emaxhoseni era Jonas Gwangwa risemuleri na hileswaku leriwani hi roti mitsu ta Africa wa vulavula ma yivo baka kona kambe mshiritana kwa mkera mingisero me kolonga ngisela station shurko ko khoni ngisela ura Gauteng ya Mpumalanga North West Limpopo na kuma audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za kuna ntungu lowu ngile ku yini mahlweni wa ku va vana va hetelela va na timhangu ta ku pfinyiwa swikolweni hi twili leyi nga humelela Eastern Cape hi twili leyi nga humelela Mpumalanga hi twili ya Limpopo hinkwako va ri va hehliwa va ehleketeleriwa va nyamalala kumbe nandzu wa khunga hi helo hi ndlela yaleyo se hi mhaka nkulu leyi lava ku vulavula hi yoho hi ndlela yaleyo kasi yin'wana hi lava ku vulavula hi yoho hi timhaka ta vutihlamuleri ka timasipala va ri swa kala hi yoho mhaka vukorhokeri byi nga yi vanhwini wena u ri yini taka leswi Chuchekile Africa wa vulavula Iswo mingisero wa Munghana Lonene FM hi fikile ka nongonoko Africa wa vulavula mo kumbexana hi sungula hi hundzisa leswi swi khumbaka ntirho wa hina namuntlha hi ndlela yaleyo se hi ta va kha hi twa n'wangulo wa wena mingisero wa me eka timhaka to tolete hafu ku phela awara ya 12 ku fika le ka awara ya n'we hi twa ku we angula ku yini ka timhaka leti khumbaka timasipala na timhaka leti ti khumbaka vana lava va yangele ku pfinyiweni swikolweni laha a swikolweni a hi hleketa ku hi ku nga hlayiseka kambe swi tikomba ngeti ka kaya kantsongo ku kha ku cinca hi ndlela leyi se ta va kha hi twa mhaka yaleyo hi vulavula hi kenta mina na wena kwala u nga va ku u ri kona hi ku tirhisa tindlela tete ta ntolovelo hi bela riqingho ka 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyo hi ta kota ku va hi tirha swi tiva ku va ka Eskom namuntlha ve ri n'wina mi xava gezi thwi ka vona ri tlakukile ikonomi ya ka 12% ku tlulanyana 12% swi vula ku loko ri ku tiyuniti leti a wu ti kuma hi 100 rand u fanele u ngetela 12 rand ku yi kota ku kuma tiyuniti teti ti fanaka hi nkomiso wa koho wolowo mi nga zi mi hlupheka hi timhaka ta ku ti-percent loko ku ve gezi leri a wu ri kuma hi 500 rand la ku ngetela ti-units swi vula ku i ngetela ti-units i khi ngetela ti-12 rand ta ntlhanu ma hi vo mhaka koho ti-12 rand ta ntlhanu ku nga 60 rand swi vula ku u ta hetelela leri a wu xava hi 500 loko laha wa ha lava ti-unit 30 se ta xava hi 560 rand hi leswi endlekaku sweswi mingiseriwa Munghana Lonene FM
se a hi sunguleni la hi sungula lembe xi radio lerintshwa leri a hi sunguleni hi vulavula hi leyiwani kumbe hi khensa vurhangeri bya Munghana Lonene FM Sesi Rose Chabalala ku va vone ku swi na nkoka ku hi ya mahlweni mi tisela nongonoko Africa wa vulavula na ku seketeriwa hi n'we tani hi muyingiseri am khensa swinene sweswo khensa swinene ku va mi hi seketerile ka lembe leri nga hundza hi na ku pfumela ku nele ka lembe leri ma ha ta hi seketela hi na ku pfumela ku nele ka lembe leri ha ta trenda tani hi Africa wa vulavula loko mo languta hambi ku ri TikTok hambi ku ri Facebook hambi ku ri yini Africa wa vulavula yin'wana ya minongonoko leyi ni chava ku vula ku yi rhanga mahlweni hayi ni nga vuli sweswo swi tivi n'wina n'we mi swi tivaka kambe i minongonoko leyi ya encenyetiwa ya yingiseriwa ya vulavuriwa leswaku nongonoko loko wu hela wu hetelela ku sava nkarhi na vanhu lava vulavulaka kombela leswaku mi nghena ku ri vanhu lava mi swi tivaka ku mi lava ku vulavula hi yini hi ku loko mi nghena hina hi kha hi ya a vupela dyambu n'we mi ya vuxeni ta mi vuyisa ka ndlela ya hina ku endlela ku hi kota ku ya laha hi ya kona se van'wana mi ta swi twa ngati kumbexani a hi mi vuyisi kahle kambe ta mi vuyisa hi xikongomelo xa nongonoko lowu a hi ndhuma xikongomelo xa nongonoko lowu a hi ku huwa i ku pfunana ku va hi aka rixaka hi ku na vanhu vo tala lava hi nyikaku ku hela ka vhiki koloku a ni ri ka Ximawusa vumbhoni lebyi ni nga vuya ni byi kuma ni vuye ni kuma byebyo byi komba ku ku na vanhu lava va nge va tsaka hi leswi hi nge le ku swi endleni ka Africa wa vulavula se khensa swinene yana ni mahlweni mi hi seketerisa sweswo lexi nga ni tsakisa ngopfu i ku na vanhu na loko ya hambi ku ri ka social media ku na vanhu lava va fikaka matsundzuka vhiki nga hundza nyana ku ri na mhaka liya ya tatana Nkovani na tatana Mashele un'wana i tsale ka Facebook aku hina va yini hi ri sweswi va ka Munghana Lonene va hata ya mahlweni va vitana tatana Prince Mashele a va muhleri sweswi va n'wi vitanaka vhiki na vhiki na hemba se loko ka hemsa sweswo van'wana va yingiseri lava hi yingiselaka va nghena va ku mi nga hembi va tsala kwala ka Facebook wa ku hemba we a hi se tshama n'wi twa sweswi na malembe mambirhi nga se n'wi twa tatana Mashele ene hi vuli ku hi nge vi na yena hi ta vona yena kambe ho vula ku mi nga hembi vanhu va kuma ti-likes na ti-tweets na ti-post na hinkwaswo ku nga ri hi ku hembela vanhu kumbe hi ku rhuketela kumbe yini hi ku vulavula swilo leswi akaka ma tikuma ti-likes teteleto se ku na Law Family yi nga tiyimisela hi lava ku hi byela to suka lembe leri ro sungula yi Law Family yi ri khalango hina ha swi vona ku mi le ku tirheni kahle wena na Ncindani na xitichi xa Munghana Lonene FM kambe ku na vanhu lava va tikomba ku va kha va lwisana na leswi mi nge le ku swi endleni se loko hina ho tirhisa AI artificial intelligence leyi nga ta kota ku kuma ku ku na munhu a nga tsala swilo leswi loko hi swi lavisisi hi kuma ku na vumbhoni ka swona hi ta n'wi tekela magoza se mina hey mi nga tekeli vayingiseri va hina magoza ka vanhu vo tala lava tsalaka swilo leswo khalanga futhi a va mi yingiseli no mi yingiseri vo ti tsalela se mina loko ri ka hi vayingiseri va hina vo ti tsalela hi mpela va tekeleni magoza se hi leswi nga ta fika swi ndisa swona hi ta mi nyika swiviko loko swi tlhika swi va koko hayi swimanimani tekeriwe goza hi le ku jikajikeni na papa ra lawsuit kwalava ka ri kona hi ku xikongomelonkulu i ku va hi akana hi humelerisa tanihi rixaka kasi xin'wana lexi nga koho i ku na rixaka leriwani ongeti ku na vanhu vo tala lava a va tsakisiwi hi ku swilo swi va kahle va tsakisiwa hi ku sola ntsena ku ndunduzela a va ngheni ka swona se hi mhaka ya ku vanhu va tsakela ku sola van'wani va ze va sola na swilo leswi swi tlhelaka swi komba vuhava bya vona ntwembili ya mina yi vava ngopfu loko ni vona un'wana a tsale post ivi loko ni n'wi landzelerisa a kha sola swin'wana kwala ka xitichi loko ni n'wi landzelerisa ni kuma ku nhloko ya xikolo mara loko se ni ya vona swilo leswi a nga swi tsala ni kuma ku loko no n'wi landza hi n'wi vutisaka swilo leswi na leswi wa swi twisisa na swa ni chavisa ku i va kha rhangela xikolo njhani se maswa swi swa muxaka wolowo swi xiyaxiyeni loko mi teka swiboho swa ku tsalatsala swilo ka ti-Facebook ti-internet a ti rivali ani se hi vekile milawu ya swona se a hi tiphineni Africa wa vulavula ku sukusela sweswi ku fika 2025 kumbexani tlhela ni basisana liya ya ku ku na van'wana va nge a ni lava ku famba loko a ku nga ri mhaka ya ku Sesi Rose va swi tsakela swa leswi hi swi endlaka laha a ni fambini mina ka Munghana Lonene kambe Sesi Rose na vufambisi bya xitichi va swi tsakela leswi hi swi endlaku hambi sweswi hi nge le ku kumeni na ku van'wana lava va ringetaka ku hi ona mavito van'wana hi tirha na vo kwala xitichini
se a ka ha swi kuma na swilo leswi hi ta mi byela ku man'wana swimanimani na swimanimani va hi onha mavito ala handle ku ve hi tirha na vola kumbexana va lava ku haxa Afrika va vulavula kumbe va lava ku vaxaka va vona va haxa Afrika va vulavula ene swi nge koteki hikuva na hina nongonoko lowu a hi lowu teka vo lo fika va languta vuswikoti bya hina va hi tisela va hi nyika kumbexana ka lava nga swi tiveki a ni ri mudyondzisi mehe loko ni tala ka munghana lowunene ni nga lavi ntirho a ni ta hi mhaka ya ku tsakela ntirho lowu kumbexana hi swo swi endlaku ku na loko ni wu tirha hi ku hi teke ku ni wu tsakela a ni ri na phesali ya 81064837 alright se kambe vhese liya yiri ku na no weapon yini a ni nge vutisi cindhani swa tivhese ku tshikeni vana va xikaya yiri no weapon against yini you will never ni pfuleri yona miri yini kongomelo ka heri duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula watwa fikini ni yi kumile vhese liya very no weapon ni yi kume ka munhu n'wana ni nga tshembi ku ri ka yi kuma ka yena ene imani cancer hi tirhe kahle ngo na nkulukumba loyi Ncindani Eric Mabasa hi tirhe kahle swinene na tinhlayanhlaya laha ntirhweni ta komba ku hi tirhe kahle a cancer ni tshemba ka ta tirha kahle ne le ka lembe leri tatana Ncindani a cancer swinene i munhu loyi ni tirhaka na yena kusuhi lembe hinkwaro ma vo maka kona okay se swi herile hi mina ntungu lowu wona hi ta ndlisa ku yini va ka hina ni lava ku hi vulavula hi wona hi hafu ku bela awara ya 12 kambe sweswi a hi twenini kun'we mkhomini kwala mi nga koho wo sungula muyingiseri loyi sukile la layinini la a hi laveni un'wana tatana Ncindani loyi a nga ha ri kona mitwe se hi amukela un'wana muyingiseri loyi nhlekani na ku mi khensisa swinene ni tlhela ni mi hluvelela xidloko loko mi kote ku khoma vayingiseri ka lembe hinkwaro leri nga hela loko ri mina ni tirhi Sivara a mo tirha swoho a mi landzelela swoho seketelo na yena hi famba kona ha wu twa ku xipano xa n'wina laha mi fambaka na jale ra ka Ncindani ra ha ri kahle tolo a ni ri ka dokodela Mabasa Brian eLima va ku a swi khumba naswona loko hi ri kwini ka ti-conference ta hina madokodela se loko mi swi twa njhani ku sweswi mi le ntirhweni va ku hi ndlela leswaku khipisa loko hi chayisa hi ya ku swi yingiseleni leswi kombaka ku ni mi hluvelela xidloko ni tlhela ni khensa mufambisi wa vanhu Sisi Rhodes loko va mi vuyiserile tanihi xipano loko ri mina na sweswi na mi saluta leyi ya ti-low suit liya Sivara mi nga vileli evuton'wini mi nga si nghena hi timinete timbirhi ka leswi ni teleke swona loko munhu a endla swona Sivara wa mino swi nge endli swi fana loko mi tlanga number 9 mi la ku kora mi ta phejiwa yi heta yi va penalty se a va mi pheji ko to tivangela ti-penalty n'wina hi languta ntsena ku tale lovoyini ku swi nge endleki vakaneti va nga vi kona ene hi minkarhi yo tala vakaneti hi ku angarhela i ngo kuma ku munhu wa kona na ta hi a nga ti koti ko wa mavondzo na rivilo that's why la patwini va ku arrive alive speed kills kavula mavondo hi wo ma hluphaku mavondo hi wo ya hluphaku hi yo mhaka namuntlha ni ze ni bumbisa na ku loko ni tala a ni nga lavi ntirho mehe mhani ni ri thicara ni ri na phesala ayi ku ni ngeteni yona ayi ku yini phesala ya n'wina Sivara nga byeli va ayi ku 81064837 i phesala ya mina phesala yi ku 06197019 na cancer se Sivaro mina na ku nghena hi xihatla ngopfu ni vona mpimanyeto lowu wa hina wu nga swi koti ku hela vanhu va nge holi loko swo fambisa leswi naswona loko lava nga ka mfumo vo rivala ku vele ka lexi hi nge mfumo wa nhlengelo swi ta tisa ku getsela ka melo mfumo wa nhlengelo swi vula yini na swi vula ku a ku na munhu loyi a nga kuma tinomboro to karhi ku tipolitiki tinomboro lava va ka ANC a va tikumile nkarhi lowu nga hundza tinomboro hikuva a yi swi kota ku endla ku 50+1 a va fanele va endle swilo leswi hinkwaswo khale se loko ta langutala leswi koxaku hi lava ka DA swi na tlhontlho swinene ku na swilo leswi loko munhu a swi koxa ingaku wo ala hikuva loko va ku vona a va nga swi koti loko ku tirhisana ANC ka ku pasisa leswi nga vuriwa hi holobye wa mali gondongwana va fanele va herisa NHI na ku va nga vulavuli timhaka ta misava mhaka leyi yona African National Congress yi nga tingisiki yi ndlisiwa hi yini hi vanhu lava nga yi hlawula eka tinambara teti yi nga tikuma titsongo hikuva a swi ri tafuleni kusuka khale
voloka va nga pasisika kumbe bona va lava va African National Congress loko va ya mahlweni va susumeta tipholisi ta vona tatana muyingiseri Sivara ku va kha ku a va swi voni ku tinomboro ta vona loko va kha va votiwa ti ya ti hansi a swi kombi ku na swin'wana va nga swi laveki leswi va byelaka vanhu swona Sivaro a xibakeleni n'we mi risile mitshami ya dibini loko mo bakanyisiwa misava swi ri n'wina a mi nga la ku lwa na yena peluka ku lo kumeka ku mina ni vilela ku why miselo a bakanya misava ivi mi banana se swi fika loko mi ni thomela n'wina Sivara ti ni vuyela mina ni lehise sweswi ivi lowa wa mina a ya heta a hoxa thawula swi komba ku loko ni kala ni ya mahlweni no felela loko se va vona ku va hi lamula mina hi vona ku hi swi twile ni nge heti to sala ni ku i ba mina ka mitsina phepha hi leswi va endlaka swona lava ambulaka swo va vona lava mfumo ene sweswi hi ku hlamula ni ta huma moyeni a swi va tlangela xitokofela hi ku loko ku za ku suka maxaka ya vona ma swona sweswi mi nga na ncindani kwalani mi n'wi vulavulaka loko a suka ma ha ri hancindani ku tata loko nkarhi wun'wana a ni vuli ku a nge swi koti ku tirha mara a nga yelaniki na n'wina swi normal loko ya suka vanhu lava va nge i South African Communist Party va endla swa vona ku tlha ku suka leswi swa NUM National Union of Mine Workers va suka ka yona i African National Congress swi la ku ta vula ku tivhoti ta vona loko ya nghena ka mfumo ya muganga ti ta ya hansi ku tlula leswi swi nga xiswona leswi vulaka ku tivhoti ta vona ti ta hangalaka hi marito man'wana a va toloveli ku swilo swa vanhu va karhele a va ha pfumeli vanhu ku tshambisiwa mucato wa mahala a ni ma swi vona leswi nga endliwa hi nkulukumba loyi va nge leswi ni chamisa i ku compromise leswi ya ku tiko ri famba leswi va fanele va endla swona swin'wana va fanele vo compromise la ka GNU ku va pasisa budget se chamisa lowa wa Citizen Coalition for Change i pfumeli ku ya tirha na Mnangagwa hi loyi namuntlha a ala kusuka xitulwini se menta ku pasisa lexi xa mpimanyeto a va ndlile leswaku ku finyiwa tihlo ku sweswi a ha pfumi hi ri hexe va nga ti toloveli ku hi pfuma hi ri hexe loko tiphati ti za ti ku khume a va ringeti ku va vitana hinkwavo va hlangana hi xilo xin'we hi loko se va ya kombela va XHA ye leyi alaka loko va lava yona a va ndli ku susa 0.5 va ya ka EFF va suka mutini wa GNA swi la ku ta vula ku GNA hi marito matsongo ya hangalaka ya fa tiko ra fa inkomu Sivara Nemetwina 100 0860002543 tinharhu timinete a yi awara ya khume a yi se ba hafu ku bile awara ya khume mbirhi hi ndlela yole a ka ha ri na munhu la 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela xana wena timhaka hi tihi leti u lavaka ku ta na tona ke ka nhlekani lowu hi ndlela yaleyo mhaka leyi lava ku va hi twa yona kusuka eka wena hi ndlela yaleyo 0860002543 u nga kandziyisa na rito ka 0657443911 nkandziyiso lowu wa rito wu ta endla leswaku hi kota ku va hi twa kumbe tirhisa machevula dp@sabc.co.za hi ndlela leyi ta twa tlhelo ra wena ra mhaka un'wana miyingiseri hi loyi nhlekani ayi mjani macho wa mina boti wa mina hi pfukile n'wina minjhani boti lana hi pfukile man a khensa i boti tala chola boti ntirho ta ku ri sana ku nghena ka Afrika vulavula ya mhaka ya tolo namba ta ka kometa 0800 ye dile ku dlaya a khomu na ku vulavula munhu nkarhi wo leha le jaita a ni ku leha ku ne ti phone vota go le mvulavula ku vulavula mulungu ile ku deka time nga heti njani pressa yini leswi le swi ya kule le se xiphiqo yini sweswi botomi xiphiqo eku problem ya ku aka khomu munhu ngo vulavula ndzi thena mi va ka ideka la tlhelo zani dropa ku vona ita zata time ani dzangi vulavula nchumu a mi la ku vulavula yini a na ku komisa timhaka ku ntirho wa yena nga za a heta hali mama bill project leyi ya vona ku na un'wana va siye swin'wana a va heta nkarhi a va se bata kahle va ka Eskom hi ta kota ku fana hinkwenu mara a ri swo tiyiseriwa ka n'wina wa yi swi hlwela mina loko ni fona a yi heti 3 minutes ni nga hlamulangi mina wa vulavula ndzi vona ku landzelela hi 200 ya miliyoni ya vusiwana man aka fika vuku yini aka ko pressa la mi pressa
Between Botabeta and Sakari Kessin. 0860002543. Yeah, a very no weapon formed against me shall prosper. May God keep on protecting and preserving you, Butpet. Africa Wabula is the best. Very Isaiah 54, verse 17. Consider this. Very bonus. Okay, ababulang ku abalabang kuno bulabula so. Kama msertan. Isibona isiloko ikhiyasha labantu ku. Ito bona lokho ayi kuma ti message ti kati ngena speed ti komba ku vanhu va lava ku hlamula leswi ngele ku vulavuleni swona mhaka hi leyi va ka yena vana lava hi hleketa ku va hlayisekile xikolweni swi tikomba nge ta va hlayisekanga n'wemeri yini 0860002543 na n'wina ka Afrika wa vulavula a hi tweneni kumbe angula mi ku yini ka mhaka yeleyo kambe endzhaku ka loko hi ta va hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya awara ya 13 ya ta va yimisekweni hi ndlela leyi mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Khensile Hlulane Fanuel Magayisa mfundhisi Hlulane Fanuel Magayisa ibo ava hetisela hloko makata mahungu ya misava awara yan'we hi ndlela leyi sa hi buleni va ka hina ku ve na mintungu kun'wana yele yi khumbaka timhaka ta ku va vana va tikomba va nga hlayisekanga eswikolweni hi fike njhani ka xiyimo xolexo mingisero me tin'wana ta timhaka leti a hi ta tsakela ku va hi vulavula ha to eka nhlekani lowuwani kasi yin'wani mhaka leyi nga ko i timhaka ta vutihlamuleri lomu ka timasipala va nge ri ku timhaka ta timasipala a ku na vutihlamuleri hi yo mhaka ku hetelela ku va na xiyimo lexi hi nga langutana na xona hi ndlela yaleyo se si tsakani Marulek lava vulaka sweswo ku nga auditor general se tin'wana ta timhaka leti a hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'we ka to hi ndlela yaleyo nomboro ya hina yaleyo ya 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 i vana va hina lava na vadyondzisi hi hina i vadyondzisi va hina maphorisa na vona va ka hina se hikokwalaho ka yini ku nga kumeki swintshuxo ka muxaka lowu sweswiwani loko nhloko ya xikolo a mangale nandzu ivi muehleketeleriwa a suka tsutsuma se nandzu luwa wu sele na nhloko ya xikolo miri yini n'we enhlekani papa mina enhlekani swa n'wina boti a khensa swinene ku va mi hi bela riqingho miri yini n'we vayingisi abantu rivaleli ni ringeta ku huma patwini ku ni nga tshovi milawu swa mele patwini wena va ngo leswi swimbirhi so inyavona a swikolweni leti tikora mati va kumbexani a hi endleni so papa leswi mi nge mi le ku chayeleni mile patwini la mi nga yima kona mi yimela ku nga ha network mara sweswi na mito a hi ringeteni futhi ya a hi tlangeleni ka Afrika wa vona problema ni mkhiso ambili ka iPhone yeleko aleni makwavo ni kombela mi chayela nyana mi ya mahlweni nyana mi chayela nyana mi ya mahlweni mi khomise sweswo ta vuya ka n'wina kumbexani hi nga kumala ku nga na network ya kahle hi ndlela yeleyo makumembirhi ntsevu timinete ntsene ku pela awara ya 12 a hi amukeleni n'wana mingiselelo nhleka nhlekani mpfukeni botpet empfukeni minjhani bot mpfukeni xikhulu ma I can't botpet na ku vulavula le ya ti-municipality i ntiyiso leswi va nga swi vula auditor general Tsakani Maluleke that's why municipality hi yona mfumo wa ku hetelela ku ya ka vaakatiko se hi ku ya hi mina ni langutele ku hi vona vanhu vo sungula ku yisa service delivery ka vaakatiko mara those people a va le ku endleni ka swona botpet ene hi van'wani va nga fika va khosa ku ntoni ka xikombiso va nga fika va khosa ku according to me hi mavonelo ma mina ti-municipalities ta ku tala whether hi le Cape Town hi le Mpumalanga hi le kwihi a va eka vaakatiko even na project loko yi nga ri ku fambeni kahle va masipala a va eka vaakatiko so that's why ma ku sweswi va fika va khosa swi nga kona ku va na ti-GNU because a va yisi service delivery ka vaakatiko xin'wana futhi
imhaka ya corruption fraud and corruption yin'wana timasipala va nga ku swi endleni se loko mali yi ta that's why mi kuma botpet maso namuntlha i new financial year hi ku ya hi government mi ta kuma ti-municipality ta ku tala va yi tirhisaka mali a yi fane yini a yi fane yini ti-f leyi fane yini ka Gaul yini ka Thomo yini ka Miesh mara mali yi sele sweswo a yi tirhelaka vaakatiko na strike swa ku tala botpet swi khosiwa hi ku that's why councilora meyara the councillors they have to go ka vaakatiko va nyika safety services if ku na ti-challenge a va yi ka ti-community meeting va yi account botpet xa ku hetelela ni nga dyi nkarhi botpet mfumo wa hina wa implementa swilo wa veka nawu tani ka xikombiso last week a ku ri na a conference water summit a Midrand ya mhaka ku vulavula hi ti-challenges ta mati va Ndabezitha president ya controlers va Lemeke Mokoena they were there va Ndabezitha va hosi Pheningova they were there ka that summit va veka milawu vanhu lava ti-municipality va endla yini va implementa na va monitora ti-project leti na se hi swin'wana botpet swi khosaka mfumo wa hina ka national ta tsundzuka ku in government na ti-level tinharhu ta government na national na province na ti-municipalities se municipalities hi yona the first priority ya ku make sure ku ti-services leti mfumo wu ti vekaka ta ya ka vaakatiko xikhulu xa mina Nameteli boteta cancer snane hlayisekani ku dya ku engeta nangumhlayiseka botpet inkomo hi sweswo mingisero mungana lona FM makombandlela 37 timinete ntsena ku bela awara ya 12 nongona ku Afrika wa vulavula ka mungana lona FM ku tukun'wangulo wihi ka 0860002543 ntarteka riqingho relani tikongomelo ta hinduma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula ka mungana lona FM makombandlela ya mkeleni n'wana mingisero lo nhlekani haka ha ri na munhu la 0860002543 emamkeleni ka mungana lona FM nhlekani Ahe minjhani? buta mina hi pfukile n'wina minjhani Hi pfukile. a khensa La ku vulavula hi leya yo rhipiwa ka vana va xikolo. ya rito ra Xitsonga i ku pfinya Kuzona ku pfinyiwa ka vana va xikolo. ya Leswi ni swi tivisaka swona xikolo xi na tihlo rikulu ngopfu. Khale na ha dyondza xikolo mina a swi nga endleki ku rhipiwa n'wana wa xikolo a nga munhu wa kona a nga kumeki kumbe ku khomiwa kumbe hi mhaka ku mpfumunyana leya mihlengelo yi nga nghenelela ku ze vanhu va ku va nga ri kumeki na vulavisisi byi leha no leha a swi nga lehi ku movha yin'wana na yin'wana yo rhwala vatirhi yo rhwala vaakatiko kahle hi ku angarhela xibazana xin'wana na xin'wana lexi hindzaka la patini xi hindza xi langute vana va xikolo ku ri xikolo xi langutiwe hi matihlo man'wana makulu ngopfu leswi ni swi tivisaka swona se no ka ni nga swi twisisi ku vana lava rhipiwaka kumbe sweswi va stadaku ku ze ku ba ma-8 va nga va lo rhipiwa ku ze dyambu ri ze ri pele kambe kun'wana a ku vi xikolo xilo ku timhaka ta ku dyondziwa ka xikolo ngopfu lomu va mi landzelele timhaka tetiya ti khumbaka vana ku na van'wana va nge le ku machini sweswi ni vulavulaka Eastern Cape hi mhaka ya swoswo se a ku vi ku ri mhaka ya ku xikolo xi humini kumbe njhani ni vula ku na mhaka ya kona loko yi ndlisiwe sweswo mina muehleketeleriwa a swi teki nkarhi a nga kumekangi a swilo sweswo swi ku ri swi va swi ri milon'weni ya vanhu swi va immediately kahlekahle milambi hinkwayo yi nga ku yo vhe yi tshikiwa kwale ka SAPS va langutana na milambi yo fana na leyo hi ku a ni tivi ku n'wana wa xikolo i tlhogomela kahlekahle mangu vo n'wana wa xikolo ku i yini botpet nduku va kha va tshame ka munghana lonene va kha va na metweli botome thank you enkombo tomene leswaku leswi a nga le ku swi kombiseni mingiseri laha i timhaka ta hi laha vumunduku bya n'wana byi onhakaka ha koho hi ndlela yaleyo n'wameriye a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani botpet minjhani buta mina hi pfukile minjhani buta mina no hi pfukile Khalanga man a khensa Khalanga mihlangana na Khalanga la Prince Mathebula kusuka mninginisi enkomo sweswi ri a Joni
Botphethe ni rhandza ku khensa se vula ku yini kwalano buta mina loko mi zemi ku kaminingisi sweswi hi ri Joni ma swi vona ku mi onhela nongonoko makwavo swi nghena ku yiswa kaminingisi mi ri Joni se mi la ku ndla leswi ya hina hi alanaku na swona leswiwa xikongomelo a hi duma duma se loko n'we mi sungula ku kaminingisi sweswi ni ri Joni se n'we mi la ku duma a hi la ku duma Khalanga se vula ni ku mina ni le a Rosebank mi vulavula swi ku mi huma kaminingisi kumbe yini a hi swi hetela nkarhi ka Afrika wa vulavula sa twala Khalanga ekombotie a ni swi tiva ku ni ta hlangana na swona teka terrora a ni swi tiva ku ta hlangana na swona ekombo ta mina ai mtweni Khalanga man ni rhandza ku khensa ngopfu ka nongonoko lowa n'wina lowu nongonoko lowa loko se wu fika Khalanga a hi wu huphi hambiloko hi lo khuzela ha pfuka loko batheluva Khalanga ni la ku nghena ka le ya timhaka ta vana va xikolo ya Khalanga leswi swi nga ku endlekeni ka timhaka ta vana va xikolo swi heta matimba ngopfu i swilo leswi a swi nga humeleli ene sweswiwani swi humelela a swo ka swi nga humeleli kumbe a swo ka swi nga vuriwi Botphethe loko hina hi karhi hi dyondza xikolo minkarhi yaleyo le ndzhaku a ku ri hava na ma-security a xikolweni a swi nga humeleli a swi nga ri ku endlekeni swo fana na sweswo mara ka nkarhi wa sweswiwani Botphethe swi tele ngopfu ene ku va ku ri na ma-security lava va jikajikaku kwala xikolweni va kha va langutisa ku endleka yini ma swi vona mara a swi le ku fambeni hi ndlela yona man ene swi le ku onheleni ka vana vo tala a xikolweni swi nga ku humeleleni sweswi xa ku pfinyiwa ka vana va xikolo ma swi vona swin'wana se swi khosta na vana va nga hayi na le xikolweni van'wani va chava ku ya xikolweni hi mhaka swin'wana swi fanele swi humelelaka a xikolweni ma swi vona ene swi endlekisa xi leswi mi ti vutisa ku ri van'wani ku va ku ri vanhu lava humaka va ri handle va pfinya vana va xikolo swi ta njhani ku ri ke hina vanhu lava va gadaka a ti-gate-ini ku ri no a gate-ini a ku ngheni un'wana na un'wana ma vona kambe phela a ko va mhaka ya ku lexi hluphaka i ku a ko va mhaka ya ku ta munhu kun'wana a ku ti munhu wa le handle phela sweswiwani ka xikombiso xi nga koho a Limpopo mudyondzisi tsutsumini se a hi munhu wa le handle i mudyondzisi se hambi tigede ta pfala kumbe a ti pfali a swi ngheni mhaka yikulukumba i ku mi ni ti vutisa ku okay swi ta njhani ku mudyondzisi a za a fikelela ku ri a va a pfinya n'wana wa xikolo n'wana wa xikolo i n'wana wa yena lowu a nga ku n'wi dyondziseni ma swi vona swi ta njhani ku ze swi fikelela kwalano swi ri ku na vanhu lava va nga tinghenisaka ku ri a ku i ya ntirhweni a nga xikongomelo xa yena ku nga ri ku ya ku tirhweni a ri na xikongomelo xa ku i fane a ya moxela vana van'wana a ya moxela vana vumundzuku bya vona leswo ka swi nga ri swona ma swi vona se i mhaka yin'wana Botphethe swi vava ngopfu swilo leswi nga ku humeleleni ka nkarhi wa sweswi a swi nga humeleli swilo leswi Botphethe ku mi byela ntiyiso wo hetelela so no hayi khese ngopfu mi hlayiseka swinene Khalanga ingoma kwa vuhlayisekani 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula i khomentana timinete a xi ba ora yan'we ka Munghana Lona FM khesiri swinene ngona u nga ni yingisela kwala ofisini ya n'we na khensa swinene nango mi nga ni yingisela mi ri movheni ya n'we mi kha mi tiyela kwalomu mi ya kona ni nge mi vutisa ku mi ya kwini khensile swinene n'we mi nga ni yingisela mi ta tshama kwa sofeni kaya matiwana hayi mi ra mi naveli na n'we mi ngo yingisela mi yo ti tshamela I am kidding ngwana mingiseri lo hleka mina ni yingiseli SABC plus near la Cape Town yeah so Botphethe I don't want to play a race card on this matter ya ngwana lo one anga pfinyiwa le Eastern Cape mara ingaku hina vantima na hina atisonda why ni vula so i ku loko swilo leswi a swi endleki ku ri ku munhu wa ntima a ta va khomile leswi swi vulavulaka na n'wina mi ta tsundzuka ku hi December ku ve na n'wana around Polokwane loyi a nga tswala n'wana a ri na 13 years n'wana luyani or jaha leriya ri nga ku nga vuriwa ku hi rona ri nga hungukisa n'wana loyiwani ri khomiwe immediately ri humesiwa lomu ka ti-TV and everything loko ya endliwa na ti-DNA test ti ya vuya ti kombisa ku mfana luyani a hi papa wa n'wana loyiwa wa principal swi ta ndza yini ku a khomiwa immediately
ku tekiwa ti-DNA test ta yena why swi va hindlela leyo ende xin'wana xa koho ku na ani veriwa ala lo a hloka no Motpet loko ko ku ri mina na n'wi sweswi a mi nga nyikiwanga na that opportunity yo ala mavisa Motpet a va ta va lo beta va mkhoma mi fanekele mi tekiwa na swi vona na kwalomu mapatwini na maphorisa the way va treataku vanhu va hlongele yin'wana compared to him mavisa Motpet so lexi xi borhaku i timhaka ta ku it seems like a black person is hated all over the world and na loko swilo swo fana leswiwa swi endleka laha tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga vanhu lava va nga ku dominating ku nga vanhu va ntima a ni swi twisisi ku va hi langute ku yini tanihi tiko hi laviwani va Women's League ya ANC they are nowhere to be found in this kind of matter Mavisa Motpet normally a ku ta ku ri voho va ya ku va ya toya le xikolweni kolomiyela na voho ni nga tivi loko ku ri ku na yo ANC se yi dyisiwile ma yivo mhaka ko no kambe ni vula ku hikokwalaho ka yini mi langa ANC hiku ku na mavandla yo tala la mavandla laman'wani ma hava ti women structure leti kumbexani loko ku fanele ku ndliwa loko mo languta ANC yi tala ku kuma tivhoti to tala a xifundeni xa Limpopo a xifundeni xa Eastern Cape Mavisa Motpet i ti-province leti ya ha ri lidaku yi nga ri ki na mfumo wa nhlengelo so a ku fanele ku ri voho va kombisa ku dia va rhangela mahlweni if you want to demonstrate very well ku you are a leader you must lead from the front volumiyela sweswi hi mhaka ku swilo leswiwa swi loko ku lo swi londlekela mina na n'wina Motpet a hi ta hi ri jele by now kha ku vuriwa ku ve i le ku fambeni ka ti-process ta bail kulukumba luya loko ku ri ku i fanele i tekiwa DNA test loko ku ri u swi tiva ku a wu na nandzu what you present yourself ku ni tekeni tingati ivi ya ku tekiwa tingati swi nga za swi fita laha se fanele ku pfariwa xikolo a ta va ti-presente khale ka swilo leswiwa so ku komba ku hina vantima vutomi bya yena ho ti hanyela hi ku nyikiwa moya a ni tivi loko xikwembu xi endla eAfrika leyiwa a xi ti byele ku xi lava ku veka vanhu ke mara hi tikume hi ri kwala mara ende ha vengiwa emisaveni ya hina ha vengiwa ene ha ti venga hi leswi n'wi vulaka so exactly nyametweni but thank you inkomo sweswo mingisero Mganalon FM SABC Plus hi lava hi kumaka hi ko kusuka a Western Cape yabomaka ko taka xiboho munhu a ri Western Cape ku ni xava data na ku yingisela nongonoko Afrika wa vulavula a tlhaxana airtime na ku fona okay swinene a hi amukeli n'wani hi loyi i nhlekani hayi Motpet mpfukeni vuta mina yi pfukile khensile ku mi bela riqingho mi rini n'wani hayi na Motpet ngavazela tichawuke aye uchawuke inkomo butlasi na ku vulavula leya ku pfinyiwa ka vana exikolweni Motpet yeah loko hina ha nghena xikolo hi kha hi kula mutswari a ku ri mutswari handle a ku ri mutswari xikolweni vadyondzisi lava va dyondzisa hina ka hina a ku ri vatswari a va hi languta as vatswari ni nga tivi ku ri namuntlha hi yo fika kwihi laha mudyondzisi a sungula ku vona n'wana loyi a fane a kombiwa ndlela ka yena ku dyondzisiwa vutomi a n'wi vona a ri nsati ku bihe ngopfu Motpet leko na sweswi hi chava no yisa na vana exikolweni swi bihe ku fika na ku loko kona ma-security exikolweni ya ku rindiweni ka vana phela loko sweswi ka suka so ma-security ma kha ma tsandzeka swi vula mundzuku hi chela maphorisa loko maphorisa ma tsandzeka hi chela masocha ka ha ri dyondzo na vana va hina va fanele va hlayiseka loko swi tiseni nhlokweni Motpet swa vava Motpet more especially and leswi humelelaka masiku lama a ka ha ri vana va xisati ntsena na va xinuna vana hinkwavo ku angarhela a va ha hlayisekanga eswikolweni mara hina as community hi endla yini hi swona as Department of Education hi endla yini hi swona vetting ya ha ri kona na loko va ku loyi i mudyondzisi wa thoriwa swa ha ri kona ku va n'wi hlela ku loyi u ringanerile ku va a dyondzisa vana va xikolo na phela a swi vuli ku loko munhu a ri mudyondzisi a kota ku dyondzisa wa swi kota ku hlayisa wa aneleka is qualified ku dyondzisa vana na ha va ha chekiwa vanhu mihleketo xana na because a hi ku vona ka mina swin'wana leswi endlaku hi fika ka laha hi fika kona i ku munhu o tekiwa a dyondzisiwa va ku loyi i na qualification a ta teka hi comrades mani ku no n'wi tholini loyi i tichara ku ve na la ndzhaku loko mo cheka va ku hayi u huma xikolweni xa so hi milandzu ya so khale ka yena ka ha kulu i na milandzu ya so mara ha tlhe hi teka vanhu vo fana na lavaya hi ya va yisa eswikolweni lava fanele va hlayisa vana va hina na hi ri yini hina as a department
kambe mi vona ongeti ku nga va ku cince yini lexi xi nga endla ku xiyimo xi fika laha i mani a nga ndangi ku yini ku nga ku ri timhaka ta ku kumbexana milawu se yi debyile kumbe ka ha ri hava kumbe ku cince yini kahlekahle Brapet loko no ku angarhela kahle mina hi mavonelo ma mina a ka ha ri na nawu Brapet nawu a wa ha ri kona hi loyi mudyondzisi u endli swo endla mara i ri wa ala va ala ku ri va xiphorisa va kota ku tirha hi ri yini nawu wolowo nawu wa ha ri kona exikolweni phela Brapet exikolweni n'wina hi minkarhi ya n'wina loko mi ya exikolweni a mi fika mi nghena exikolweni mi dyondza ku ri hava na fence tihomu ti ka ti hindza a ku ri hava na wun'wana na n'wana na wun'we a nga ta huma etlilasini a nyenga kumbexana a famba sweswi swikolo swi na ti-fence na ti-electrical fence ku na ma-security ti-gate ti pfuriwa hi ti-remote mara vana va nyenga xikolweni nawu kwihi loko hi vona vadyondzisi na vona hi voxe loko yi ku ti-22 loko yi ku break a va ha ri kona tlilasini loko ku ve ni u kona u vuyini u nuha switsotsi nawu kwihi hikuva nawu ku nga ri kona Brapet n'wana n'wana u ta endlela hi ku rhandza la misaveni ya South Africa ya hina hi mavonelo ma mina nametwe tauke hi swona ndolo enko 0860002543 nongona ko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela i se swi ya loko ki chayela movha i nga langutanga mafurha ku like nga tshami khi languta ku gauge a mafambi ma ko tshami langutini ai i to ku ikuma ku se xiyimo xi yime hi ndlela yin'wana kambe weri 0860002543 aya amkile ni lo mingi seri to ku yi angula ku yini nhlakani Ayi minjhani? Buta mina ipfukini mina minjhani? Hayi ipfukini Machevele la ka Majosi. Enkomo papa. Buthete lexi vangaku leswaku vadyondzisi va endla leswi va swi endlaka sweswi mhaka ku vudyondzisi lebyi nga kona sweswi lebyo dibunyiwa ka ha ri byona munhu ya dyondzela course yo karhi a hela ntirho a nga wu kumi a endla method se a ta nghena vutichari anda ku nga ri career ya yena hi swona swin'wana swi nga ku onheni kambe hi swi cincisa ku yini swiyimo swa muxaka lowu kasi loko va kha va trainer a hi nge kumbexana endla method wolowo a swi dyondzisiwi swi leswiwani ku laha i yaku koho i ya hlangana na mbangu wa muxaka lowu Buthete swi endliwa online xana swilo swa online i tlheya ka setting leyi yi nga live loko fiki vona vana lava i va vona ingaku hikuva a wu si tshama i va tlilasini i va vona loko va vonisa sweswo i va teka ku ri yi nga live loko fiki vona vana lava i va vona ingaku hikuva a wu si tshama i va tlilasini i va vona loko va vonisa sweswo i va teka ku ri ti-tools leti i nga va tirhisaka ya vana hi lo ni ta ku na hina vavanuna va khova sweswi a ni swi tivi ku i Sathani wa njhani loyi a ngheneke ehenhleni ka vutomi bya hina hikokwalaho ka yini mbula leswi i mhaka ya ku loko ni vona n'wana wa un'wana loyi a ni ngheniselaku xinkwa a mutini ivi ni n'wi teka ni n'wi endla nsati ni siye nsati andlwini leswin'wana swo ka swi nga tshamisekanga ya na metwa pata na metwe ketseli botome hi swona Buthete enkombo ta cancer 0860002543 inhlano timinete ntsena i se ba ora ya 13 nongana ka Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM cancer swinene loko mi bela riqingho aya amkele lun'wana mingiseri hi lo inhlakani Hayi Buthete bota mina mfukeni ipfukile Buthete cancer swinene loko mi bela riqingho mirini n'we timphakane nami khenisisele kumebuyile ka nongolokulu enkomo mina ku vulavula hi leyi ya la swikolweni la hi ndlela leyi ku hava ku vuhlayiseki swona ya ni vona nga ku vanhu va le ku tirheni ka ntirho lowu va nga wu rhandzeki hi swin'wana leswi hi dlayaka sweswo leswi ya mi fike njhani kwala ka ku vanhu va tirha ntirho wo ka va nga wu rhandzi a ni ri mavona tiko ra hina ku kuma mara u kuma ku ri va na ti-pressure a za a chuza career leyi a nga yi rhandziki hi mhaka ku va ku ri na pressure so that's why ni vona ku humelela swilo swin'wanyana vana va pfinyiwa va xinuna va xisati vanhu va pfinya hi mathicara so
swa tikanyana se i marito man'wani n'wina mi vula ku vanhu lava endlaku ti-method hi vo va pfinyaka ku tlula lava va yaka va ya dyondza va leteriwa vudyondzisi ku sukusela ku sunguleni kumbe lava va endlaku swikombelo leswaku mi ni lava ku va mudyondzisi to suka no ni vula ku vanhu va kahle loko u langutile vanhu va le ku tikeriweni ya va rhwale mindzwalo so u kuma ku munhu for instance a ni ri ntirho u fanele u tirha as a colleague ya like loko u tirha vuthicari or umfundisi u va fanele u endla swilo sweswo hi colleague u tiva ku wa hlangana na mintlhontlho leyo tala seke swi nga leswi loko u nga wu ndli tanihi calling a wu tirhi we a ni ri u to tirhela ku no ku just ku fambisa nkarhi kambe xivutiso ku ta va ku calling hi loko ku endleka yini kasi loko va u ri na ntsakelo wa ntirho wolowo ni vula ku swo swihlawulekisi swa koho swa ku komba ku himpela ina ntsakelo hi loko ku endleka yini no hambi swi vula ku loko u hlangana na mintlhontlho yo tika a ni ri vana ma swi tiva ku ri va ni ku va tindlela tin'wanyana u ta kota ku va u humelela ka swilo sweswo u nga involved ku va ku reyipile u pfinyile kumbe ku pfinyiwile maswona swa ku fana na sweswo leswo yeah so mara yo khongela ku ri evil spirit leyi hundza mavona ku because vana va fanele va dyondzeka without education va nothing la vuton'wini nametelo papa ni khetsi amen enkom bere ku lava ka xikhongelo ya n'wemeri 0860002543 aya amukele n'wana mingiseri loyi nga se kuma mahungu ya misava enhlekani allo mpfukile kalanga papa mina hi mpfukile n'wana minjhani na mina mpfukile swinene akenza ntsaka ku nghena ni sungulani muvuxo wetanyana leyi ya vana mani va le xikolweni leyi le ku onhakeni ngopfu swa ku va fana va adjusta laha ka tiyunifomu leti ta vana nga ku a ti kahle swi vonisaka swona uniform john ngopfungopfu laha ka vavanyisa ti komile va ya ti komile tiyunifomu ta koho a swa ha ri swona van'wani u mbala xaku nga ku a nga lavi na ku mbala mara i vana phela se loko ri vana xiphiqo yini i n'wana va fana va mbala swa kahle ku va kota ku vonaka va endle layini swi fika matsolweni va boha ni vula ku loko ambale nga rangala ku mbala a ri n'wana nandzu wu le kwihi nandzu wu le kwihi nandzu laka ku vanhu lavakulu sweswi lava va tirhaka hi vo va dakwa loko va ya le va dakwile o vona nga ku na ye se isati vona a nga mbalangi kahle maswona swilo swi ya fika kwalaho a xikolweni va ya va dakwini matixara swo boha tibabalazi va ya va ri na to hikuva n'wana va koho va nwa hi n'wana voma ende ku ta kuma ku a hinkwavo matixara lawa ma endlaka leswiya mara laha 1 2 3 ka xikolo ka lava va dakwako na lava va tirhisaka switsotsi hi vo va endlaka leswiya se loko munhu a ya ri na babalazi a fika a vona n'wana a nga mi voni kahle ye mihleketo ya yena a yi kahle munhu wolowo loko a ri mudyondzisi a sungula ku endla sweswiya ende sweswo hi swa hi hlamarisa ku vana va hela ku va ya exikolweni kahle va mbale tiyunifomu leti va fanelaka mara un'wana ya fika leyi a nga ha swi vonisi swona sweswiya a ri mudyondzisi so botikaranga understand nkenseli bota mina khensa swinene a hi vulavuleni leyo mbala leyi loko hi kume nkarhi ku vana va mbali himpela na a swikolweni nako swi onha yini kambe hi kumeni mahungu ya misava na tatana mfundhisi Hlulani Fanuel Magayisa rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi a khensa swinene n'wina mingele ku rhumeleni ti-voice notes xitsundzuxo lexi tiyisisani leswaku nkandziso wa n'wina a wu hundzi minete xo sungula xa vumbirhi tiyisisani leswaku loko mi endle nkandziso wolowo mi kandziyisa la ku twala kun'we ntsena naswona rito ra n'wina ri ku enyana ri twala ma vo mhaka kona loko mi rhumela 2 minutes kumbe timinete timbirhi a swi koteki ku hi nga yi tlanga voice note ya muxaka wolowo mingisero me ni khomeli ku va ni nga kumbexana u nga swi tivi hi yo mhaka mi rhumele ti 2 minutes teteleto se i minete kumbe ku ya ehansi a hi tweneni loyi khalanga na xipano xa Afrika wa vulavula i Francis Kuna kwala Makaunyana Pitori a ni ta vulavula leyi ya mudyondzisi wa xifundza xa Limpopo loyi a nga pfinya n'wana wa xikolo
i mhaka ya biha ngopfu ya nsele yo ka yi nga laveki onge lomu swikolweni ku ngo va na ma-security mfumo ngo nghenelela ma-security a va koho na ku pfunana na school government body na xiphorisa xi nghenelela inkomu swinene kefile inhlangano Botpet na tshemba mafukile swinene na muhumelerisi na ku vulavula hi mhangu leyi ya n'wana loyi a nga pfinyiwa hi tiva ku mhangu leyi humelele hi late last year October and va yi ripotile maphorisa ku na leswi va nga xiendla and then up until vatswari va tsala ka social media ku ri na problem la ku humelele 1 2 3 and 4 loko vatswari va ngo lo yisa mhangu leyi ka social media a nga ta kuma exposure leyi kumaka sweswi ma vona ku ri SAPS va feyile ndyangu wa mutswari loyi community ya kwala around last year va feyile vatswari va feyile vatswari va feyila na n'wana loyi ma vona xin'wana xi kotisaka ku Afro Forum yi tlhela yi ku yi la ta representa Moiza lwa a hehliwaka ku ri ya nga endla swilo leswi hinkwaswo ma vona so man milawu ya tiko ra hina Brapet man ya vava man n'wana loyi la nga ta kulela ku swi ta vava swa yena man inkomu kalanga mjani kupfuka mativa ku kahle xi karhataka eka timasipala i vukungundwani lebyi va nga byi mama ka mhani wa vona nga ANC hi ku loko mo langutisa timali ta huma to korhokela timasipala hinkwato ka nga ri lato kambe i ku loko ko va na murhangeri loyi a nga la vukungundwani a nga tekelela ANC ku hava ku hluvukisa muganga kumbe ku korhokela muganga yo karhi timasipala hinkwato ku hava masipala yo antswa hi ku ta fana hi ku kusuka kwale henhla ka ANC a timasipala loko ma vona loko huma ANC a swilo hinkwaswo swi nga antswa nga antswa na vukungundwani byi nga antswa hi ndlela yeleyo vo tekelela kahle leswaku ku ri vukorhokeri byi nga fiki ka vaakatiko inkomo andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula heta ku yini va ka hina a hi tiyiseleni ku swikutana ni na kombela vaxisati ku sukusela sweswi fika la ka hafu pela awara ya 13 no kombela a ni va twangi a ni swi va twa nchumu un'wana se nghene a vulavula na hi timhaka ta ku vana lava mbali kahle hi vana n'wana nga mbali kahle n'wana kasi n'wana i yini n'wana i yini okay nako la ka ku un'wana ni tlhela kombisa timhaka ta ku no vadyondzisi lava hi nwa na vona ani i vurisa ku kasi i mani a nga na nandzu lomu ku nwiwa ku byala loko ku ri na n'wana na mudyondzisi i mudyondzisi kumbe i n'wana nako hi endla yini hi swoleswo yale hi nga yi vulavula loko se hi hete ku bula na Kennel Mdluli ta bula na Kennel Mdluli laha ka hafu ku pela awara ya 12 ta bula na Kennel Mdluli va hi byela leswi nga le ku ndlekeni ka leyi nga le ku humelela la Mpumalanga ndlela kambe se swi na ku twa va mhani ku a mi mitwi a ni mitwangi ku sukusela hi sungule na nongonoko lowu miri yini vana lava yini voka hi nga va kurisi kahle voka va nga kurisiwi kahle kumbe va xinuna vo vana viyada n'wina miri yini hi ku na n'we a hi ta tsakela ku twa tlhelo ra n'we ra mhaka ka mhaka leyi ma va mhaka kona a hi mi tweneni 0860 002 543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi lowu nxaxamelo wa vahaxi va wena eka radio ra 2025-2026 hi mugqivela xalamuka 225 na buzi lebyi goveni 5 to 6 mina hi mina omnibus 6 to 7 iko etlhelo 7 to 9 n'wayitela wa mugqivela Sydney Baloyi na Ngobeni the Chifa 9 to 10 state your mind na Nyela Timohale 10 to 1 Munghana Lonene FM Top 30 Matilda Chauke 1 to 3 timinutes ta Xitsonga na the Quaternizer xikwembu xa radio na Mafosi Drive by Force 3 to 6 Etimbalani ta mitlangu na Brian Gacheni 6
6 to 9 emanembelembeni ya hip hop na changani 9 to 1 Hipura Malangabi na Given Mabunda, the radio guy. kasike yisondo 2 to 5 Shalamuka na Phumzile Ngobeni 5 to 6 Mfumawulo Wahlombe na Ruth Mapope. 6 to 9 Sisibuka Ubangama Maniki Wandamu ana Dr. KS Maluleke 9 to 12 Lathela na Matilda Chauke. 12 to 3 Jucha na Sidney Baloyi Etimbaleni ta mitlangu 3 to 6 na Brian Gacheni. 6 to 7 Ivo Ashekeli 7 to 10 Empushelelweni Tanzania Reloaded. 10 to 12 Shabunanga na Vutomi na Given Mabunda #City Matimba ya Xiyalimoya Munghana na Nene FM Magombandlela andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula. I'm getting man wo sungula la nhleka Mpfukile Buthpet. hi fane hi sungula mbela 5 hiko mi nga ta kota ku nghena kunene siyo yini swi ko Buthpet ni kombela ku nghena makeni. Iko xin'wana xi nga le ku onheleni ni ka vana va hina. Matsundzuka ku ze ku va na n'anga yin'wana yi hembelaka vanhu ku vana lavatsongo va lapha va byo karhi. Xa vumbirhi a hi mhaka ku vana va hina a hi va voni loko va mbarile loko va famba. Ntsundzuka mele ku na nghena xikolo ku ri na memo un'wanyana ni doke xiketi xa ku hundza matsolweni. A ri memo ku ri mutswari a ku xiketi lexi a xi right u ya xi hungutisa. Swin'wanyana mina vavanuna ana swi onhi chupela sweswo mina na mina loko mami yaloye na mina loko no n'wi tiva ni nga n'wi ndhundhuzela vana va fanele va timbalela va maswisisa i vana. Problem ya n'wina vavanuna ni Buthpet. Problem ya n'wina vavanuna i ku loko mi vona swinengana swo xa hina kwale xikolweni mi tsutsumisa mihleketo. Ene leswi nga wrong. Ene loko mi tsutsumisa mihleketo taniya xiketi xi fike kwalaya vana va masiku lama total a va hambali ene vana va hina ngeni ku vana va hina a va hambali. So thitara i ri yini mara na mitwa miri van'wana a mi te van'wana vavanuna mi te hina vavanuna mi katse na mina kwalano ni kombe mi nga ni katsi ka sweswo mi ku van'wana vavanuna kambe hi leswi swa mina ni na mitwa kwalano ni vula ku hambi ku ri rito leri mi nga ri tirhisa ra swinenga i ncini se swi vona ka swinengani xa n'wana wa 7 wa malembe ka mihleketo ya vavanuna swi swa ona. A ni vula ku nga hleketa yini ka n'wana wa 7 wa malembe va vona vavasati and then va twisa ku ri va ta laphiwa va byebyiya va nge va na byona. Kumbexani sweswo kumbexani ku nga ntungulu wihi vangela ku xiphiqo mara leswin'wana hi va ka yena n'anga leyiwani ya tiveka ku yile kwihi yi yisa ka Professor Hlathi. A ni yi tivi Buthpet. A ni lavi ku yi hembela n'anga ya xikwembu lo to va ku na n'anga yi ri loko u kuma n'wana lontsongo mi twe mani swi hlayiseke ka mahungu ndlela. So vavanuna a ya kombela xiyamu hi languteleni vana va hina ku ri vana. Kambe n'wina vavasati mi ri yini vana va n'we mi va byela yini i swin'wana swa leswi kumbexana na n'we a mi fanele mi hoxa xandla ka swona. A ni miti a yi fani mina leswi ni va byela swona vana va mina un'wana a nga va byeli swona. Van'wana vana va hluphiwa hi ndlala loko o fika humesa 100 rand ku ni ta ku nyika mali ya break swo lunga swilo a ri xi ri xihlangi xi to teka xi vona mali. Ni vula so hikokwalaho ka yini a ni swi ta vula ku vatswari va fanele va byala vutihlamuleri bya ku dyondzisa vana va vona ku a hi xilo hinkwaswo xin'wana na xin'wana i ngo nyikiwa mali la vuton'wini lebyi. Maswisi ene vatswari va ku tala vana vona va vola kaya vatswari va ku tala va le xilungwini kumbe xiphiqo xexo. Vana va tshama na vokokwani vana va tisalela va ri voxe na mindyangu ene sweswo swa ha olovi ku nga n'wi vona n'wana makhelwana a va vona va kha va endla swa ku huma ndleleni mara a swi olovi ku n'wi khala a swa ha khariwi vana va masiku lawa ku tsandza yini ku tsandza ku va rhukana ene vatswari va vo leswi va tshamaka na vo va vulavula so a hi swona leswi u nga ta ku gayida n'wana n'wi gayidela so va rhukana vana masiku lama va ta ku byela ku tiva ta vana va wena a ri n'wana lontsongo ene u ta twa ku vava loko heta ku ku hlamula se mo hindza na hamba mi kotana ya fasi ya hindza Buthpet a ku na ku hi nga hindza va vona vana va 13 years va kha va huma tshama kusuhi na tavern na pub what na va hundza mikhani ya ntirhweni vana va 13 years a vuya xilaleni nampundzu mara na ku va khandzisa va kombela fiti just because na ku va kombeni ku va ni bora
Oh tavhenele i fane i yimangariwa n'wana huma kwalano a ri na 13 years hi le ringeni ku nga ngheni n'wana loyi kwalano Buthete ku tirha mali masiku lawa na mfumo lowu nga ko wu onhelaka loko mi ri na mali ku hanya nchumu lexi mi nga ta pfuka mi accuse ka xona u ta kuma ku na principal yaleyo maphorisa yi fika endla swin'wana that's a nga inani mehe loko a ku ri n'wana mehe a yi ta va yi nga chayangi kahle a va ta khoma mehe kwale nemetwe sesi nkarhi wu ni vondoki lavula sweswo mingisero munghana lona fm 12 ntsena ku pela ora ya 12 nangona ku Afrika wa vulavula ka munghana lona na FM akoma ndlela makama switwa kunjeni leswi hi ngele ku switweni makama switwa va ka hina leswi ngele ku endlekeni laha handle la mi va mi kha mi vona yini va xumi khalanga papa va ni tseme nhlana shem n'wana wa 7 years u fane ambala njhani hi ku ya hi vona hey vanhu lolovitse ngopfu swi vula ku ri na vona loko kwala mbale swo kuma va vona ntsata no tin'wana ni vula ku koma na ku leha na yini hinkwaswo swi nghena kwihi ka swimbalo ni vula ku kasi ni vo vona kumbexani mini un'wana na un'wana wu ka nga ri ku koma na ku leha ka swimbalo swi nghena kwihi ka timhaka ta vutomi hayi kumbe ni n'wana na un'wana mina ni i fanele ku tsutsiseni ku hi nga mbalanga kahle a va mbalanga kahle ku ya hi ma ay amukeli n'wana loyi nhleka aye minjhani epfukeni minjhani ka tata hi pfukile ni kombela ku va xikala vito okay me a ni ta ku va ri yini ni twe mhani va ku mambalelo ya counter a hi mhaka mambalelo ya vana hi mhaka ku mehe ni n'wana wa victim lowu a ni abuse-iwa hi half brother hikuva a ni tshama na voho mhani ve exikolweni hi stuff mara ni nge vuli ku i mhaka ku mambalelo lama a ni mbasa swona hi ku a va ni endla na vusiku ma swi vona so ene hi nge vuli ku n'wana wa 7 years i fanele a mbarisa ku yini problem i vavanuna a ni swi tivi ku va fanele vo yisiwa ka ti-counselling kumbe va laveriwa men's conference something like that laha va nga ta kota ku maybe va swi vona ku loko va vona n'wana a va voni n'wansati va vona munhu tanihi n'wana wa vona or tanihi sesi or tanihi makwenu hi mhaka ku ka case leyi ya xihlangi lexi yi nga koho sweswi a hi nge vuli hi mhaka ku hi nge vuli ku vana va hlayisekangi xikolweni ntsena vana a va hlayisekangi hinkwako lomu va tshamaka as long ku ri na vavanuna another thing me ni tirha hi swoho swa ti-case to tala munhu i pfinyiwa ambale tight ambale jini andzeni ambale na xirhangiso swilo sweswo hinkwaswo i pfinyiwa ambarisi a hi nge vuli ku i mhaka mambalelo ya vana va masiku lama problem yi na vavanuna a ku vulavuriwi na vavanuna lava hi vona va nga na nkingha yikulu or xigwevo xa rape a fanele xi tlakusiwa loko ku fambiwa tikhoto swi kumeka ku munhu loyi indeed i swi endlini swilo sweswo fanele ku va na a xi fanele xi tlakusiwa kusuka kwihi xi le kwihi sweswi kasi ni vula sweswi loko munhu a raping jikijiki mi ta n'wi vona a vuyini na nkhali va ku veve i kume parole hi mhaka ku tikhome kahle a jeli manitwisisi nkarhi wun'wana mi kuma ku a kuma va ku veve i kume 10 years suspended sentence munhu yaloye ha n'wi vona ka community so mehe leswi a ni vula swo ku loko munhu evidence yi findiwini ku impela munhu loyi impela munhu loyi i swi endlile swa ku pfinya leswi a nga khomeriwa swona xigwevo a ku fanele ku ri maybe a nga ha vuyi ka society because it seems like vavanuna va swi tiva ku mi ta yi lwela case leyi ku mehe na maloyara yo durha or no tiva ku na justice system ya hi faila as vavasati kambe ni byeleni a hi tsatsamuxeninyana leyi kantsongo leyi ya justice system yi mi tsandzekisa hi loko yi nga ndlini kumbe hi loko yi endla yini yi hi tsandzekisa laha ka parole la munhu u gweviwini inani DNA ti endliwini ti-evidence swi koho ku munhu wa so i swi endlini swi swa so mara within 5 years or 10 years
bakubebe kume suspended sentence or kume parole imhaka ku ati khome kahle jele or stuff like that le munhu yaloye va n'wi humesako still a nga cincangi loko a vuya wa ha ta endla swilo sweswo futhi i tlhatlhelela futhi a ndzi la ku loko xigwebo xo tikisiwanyana na lava na le handle va ta swi chava ku swi endla va tiva ku heyi swi nga handleka ni nga ha vuyi swi nga handleka vutomi bya metsi bye byi helela jele no tinga ku justice system ku fanele ku ndliwa something mina personally a ndzi nga ku loko hi kume munhu wa muntshwa ku fana nkarhi lwa Ronald Lamula a ri minister wa justice a ndzi byele ku kumbexani i tata na nawu lowu nga ta lwela vantshwa u nga ta lwela vavasati ni tinga ku justice na ya hi fela somewhere cause vavanuna lama swi nga ku avele ku dyondzeni ka nchumu kumbexani loko ka hetsela sesi wa mina a hi lulamiseni ku vavanuna a swi kote ku mi nga ku van'wani vavanuna phe mi katsala mina kwalano sorry boyfriend ku va hi mi angarhela mara yo kwata hi ku va hi xanisa and it doesn't matter ku i boti wa mina i papa mina cause the case to tala hi kuma ku i boti i papa i malume hi na van'wani hi chave ku vulavula nkarhi walowo hi byeriwa ku hi fanele hi miyela na swoho na namuntlha swa ha ni dya na namuntlha ni nga tshamana ni fambini ti-counselling mara vumundzuku like ni onhakile andzeni like ni na enga ni tiva ku na munhu loya loko no hlangana hi sweswi ni n'wi byela ni nga n'wi lavela xibamu ni n'wi dlaya no chava hi mhaka ku se ni dyondzekile loko nga ri sweswe a ni ta ku one loko ku ri hava swi vula ku sweswi loko mi tshame mina leswi mi swi tivaka se mina leswi mi nga swi lahlekeriwaka hi swona mina leswi mi nga swi luzaka vuton'wini se mi ha tikhoma loko a ku ri hava leswi a mi ta swi luza a mi ta mi ditlimbile a ni mi dyisi loko a ku ri hava leswi a ta swi luza bosete a ta ni mi byeko a xibamu a ni ta xi lavalava mara ni twisisa ku a la ku twisisa vatswari va mina ku vava cause hi vulavurile hi yona mhaka leyi mara it doesn't take away the pain hambi hi karhi hi vulavule hi yona hambi hi karhi hi fambe ti-counselling tete a wu holi ku na siku swi nga ta vuya i tshamile I was very young ni ri hlangi ngopfu mara hi ta ku yena vutomi swo botsela seswi wa mina ku va mi yi bele riqingho wa khensa ka inkomu I can't. 0860002543 makumembiri nkombo timinete ntsena yi bele awara ya 13 nongona ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a ni tivi kumbexani vo khola vanhu lavona kambe ni lemuka ku vanhu vo tala va nghena ka Afrika wa vulavula va ri na timovha a ni tivi swi vula yini a hi amukela n'wani loyi Nhlekani papa minjhani ivi mi ni vitana kahle ka ni khensini i pfukile minjhani ka mani i pfukile ni kwala pulukwa ni khale ni kha ni mi yingisela se ni ku namuntlha na nghena ka leyiwani ni mi yingiserile mani nkarhi wa n'wena mativa leya ku pfinyiwa ka vana a hi swi swa namuntlha i swi swa khale ngopfu vanhu va nga vulavula va ku hi ku vana lava va mbarisaku yini a hi swona i swi swa khale hina loko ha nghena swikolo a swi ri kona swilo leswi ni hleketa kokwani va ni byela va ni dyondzisa ku loko ni hlangana n'wanuna la ku ni pfinya ni endla yini se mina a ni tivi mhani ku loko a ko ndliwa so ku akiwa girls school ku va na ti-girls school na ti-boys school and then mi kuma ku na principal i fane a va n'wansati na mathicara ya vavasati a ni vona ku maybe swi nga hunguta swin'wana kambe nhlengelo lowu hi lava ku wona ke wu ta ndlisa ku yini hi ku mi aka vutomi bya njhani bya muxaka wolowo bya ku munhu a tiva ku hanya la ku nga na n'wansati ntsena a ri n'wansati la a tiva ku hanya ntsena la ku nga na n'wanuna a ri n'wanuna a nga swi tivi ku hanya ka ndhawu leyi kumbe mbangu leyi nga na nhlengelo na swi twisisa mara a ni a hi la ku hunguta timhaka letiwani because vanhu va nga ku hayi vavanuna swi nga te yini a swi nge heli i swi swa khale a ni ku a swi tendliwa ku vana va nghena swikolo va ze va heta loko se va kurile ni se va ta va ri na byongo bya vona byi ta va byi kurile va ta kota ku tiva ku loko va hlangana swi swa so vendlisa ku yini va ha ri va tsanana van'wani vana mativa futhi leswi ni nga la ku vula ku n'wana wa languteka ni nga la ku vula sweswo hi ku
loko swilo swi tile a nga na mhaka munhu i wa languteka or a wu languteki or i hlambile or a wu hlambanga a ni swin'wana swi le madzongweni ya vona swi lava ku tshunguriwa ene loko a va yi tikerekeni a hi tiva ta lwa na hina kumbe va ya goka vo Dr. Hlati va tshunguriwa mihleketo leyi a swi nge heli i swi swa khale langutani papa na le ka leswa gender based violence swa ti 1st December ku ta toyiwa ku endliwa mihlolo leyi hinkwayo after mi ta twa ti-case me ku na rila nkarhi wun'wana ku pfinyiwe vana ku pfinyiwe vakhegulu ku pfinyiwe vavasati na ku vafana ni vendliwa mihlolo hi vavanuna me that's why loko a ni khale a swi kona va ku na boys hostel ku na girls hostel ni nga ka swi tirha ngopfu ka lava nhlonge yo basa nemetweni nkarhi wuni vondo kama ni khensini man vanhu va nga na khensi khale ni ka ni mi yingisela inkomo mana khensa sweswo mingisero mugana lona na FM makomanela matwile vatwana va kha va n'wayitela va tsaka ku va kha va vulavula la a hi tani mongo misava varambirhi ya ta emisekweni nhlekani hi sweswo mingisero mugana lona na FM valava mi tihlokomaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi na tatana mfundhisi Hlolani Fanuel Magayisa ntshemba ku se swi tshame kahle ku kusuka kwalano se mi ya twa mahungu ya lawa awara ya mbirhi mi ta swi twa ku ya ta va ya tshamiseke ku yini hi ndlela yaleyo na ku bula katsongo na Colonel Donald Mdluli hi bulanyana katsongo hi timhaka letiwani na ku kun'wana milandzu leyi leswi endlaku ku van'wana va ze va heta lava twa ongeti swa hlwela ku va swi hetelela swi ololoxiwa ku va ku ri ku xiphiqo ku va ku ri yini hi ndlela yaleyo switandzhaku swi va swi ri kwihi ku na milandzu leyi va nge yi koka milenge a ku le ku ndliweni nchumu vinyi va twisiwa ku va vilela ku kahle swi tsandza kwihi ku va hi kuma swintshunxo eka mhaka leyiwani hi ndlela yaleyo se i mhaka leyi kumbexana hi nga tsakelaka ku va hi twa yona mingiselo wa mehe hinkwaro u nga hi yingisela u ri koho hi twa ku u ri yini loko xiyimo xi te tani ngopfungopfu loko hi langute hi tlhelo rero ra timhaka hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Colonel Nhlekani ahe minjhani tatani Khalanga xikan'we na vayingiseri va munghana lona le Brigadier Mdluli kuka la Mpumalanga a xiphoriseni a suki Sathani loyi a lavaka ku ni mi tlhelerisela ndzhaku ka Colonel a suka Sathani hina twa ka ta ku se i Brigadier ni khomeleni Brigadier ku va ni hoxisile hi ndlela yaleyo a hi sunguleni la timhaka leti ta ku pfinyiwa ka vana van'wana va ri ntungu van'wana va nge ri i vuvabyi van'wana va nge ri hayi maphorisa va koka milenge van'wana va ku hayi nawu a wu tirhi a hi sunguleni la n'wina tanihi maphorisa mi vona yini ngopfungopfu loko hi languta ku na kwala mi nga koho Brigadier ku na van'wana va nge hayi maphorisa lava va le ku yi tekeleni nhlokweni mhaka leyi ya ku va vana va xanisiwa hi tlhelo ra swa masangu lomu swikolweni ni tlhela ni pfuxela xikan'we na le ka vayingiseri va Afrika wa vulavula mhaka leyi i ntiyiso i mhaka leyi hi karhataka swinene hi ri maphorisa ko va hi ku nkarhi wun'wana loko munhu a languta ntshava yi ri le kule yi vonaka yi ri ya blue kumbe ndlela yeleyo kumbe yi ri ya n'wana ku ni vona nga ku ya green mara loko u tshunela hi laha u sungulaka ku vona ku a swi tani masi ya wena nkarhi wun'wana ma nga ku kombi swona leswi nga swona loko u ti tshuneta ka hina kusuhana na hina hi laha u nga ta swi vona ku impela vusiku na nhlikani maphorisa ya hina va le ku tirheni hi swona leswi nga endla ku va na xiyenge lexiya xa Family Violence Child Protection and Sexual Offences Unit xi endliwe hikokwalaho ka leswi swi nga humelela kumbe leswi loko hi karhi hi languta tinhlayo swi hi komba ku tikweni ra hina hi na xiphiqo xa ku va ku ri na mhaka ya leswi swi karhataka hi tlhelo ra swa masangu ngopfungopfu loko hi languta a hi swilo leswi hi ngo swa leswi swi endlekaka xikolweni ntsena kambe i xiphiqo lexi nga ka rixaka ra hina leswi hi swi vonaka swi humelela le xikolweni swo komba ku i xifaniso lexi xi kombaka ku
tiko ra hina ri yimise ku yini hikuva swilo leswi swin'wana swa humelela emakaya van'wani loko hi karhi hi vulavula sweswi embilwini ya yena un'wana wa swi tiva ku ve na un'wana wa kwala kaya kumbe wa xaka a nga ku tikuma a endle sweswo laha swi nga hela nkarhi wun'wana swi nga vikiwanga na le maphoriseni so i mhaka leyi hi karhataka hi yona leyi endlaka ku vanhu va na ku vulavula ku swilo swi le ku endlekeni mara swiphiqo swi le kwini swi le ka maphorisa ya le ku laviseni loko ku pfuriwa nandzu hi wu teka wu ri nandzu wa lowu hi wu tekelaka nhlokweni swinene leswi endlaka ku hi fanele hi va hi landzelerisa hi lavisisa hi fika laha hi faneleke hi khoma kambe leswi hi nga xi vulaka ku nkarhi wun'wana loko hi khoma miehleketeriwa hi n'wi yisa court ku fanele ku va na vumbhoni ku na leswi hi swi vulaka ku i ti-DNA test laha ku fika ku tekiwa ku endliwa swikambelo leswi amakumu loko ku endliwa swikambelo leswi tekaka nkarhi muehleketero court yi teka xiboho xo va n'wi humesa a va ri handle leswi endlaku ku ka rixaka swi tlhela swi tikomba nga ku na ntshikelelo yo hawu munhu loyi a khomiwile loyi a n'wi vona yi humile wa famba kasi ku ya hi maendlelo kumbe procedure ndeleyo i ta va a chajiwa nkarhi wun'wana na ku yi enrola nkarhi va fika va ku hi nge koti ku va hi enrola hi ku ka ha pfumaleka leswi na leswi na leswi famani mi ya endla leswi na leswi na leswi so ene loko va te tani maehleketelo wa mi fanele mi n'wi tshika mi landzelela leswi khoti swi vulaka loko u ka u nga endli sweswo u ta va ti u tlula nawu ni le ku tivutiseni ku swi olova ku fika kwihi ku va milandzu ya muxaka loyi ku kumeka swintshunxo ka yona brigadier ni le ku languteni ku swi tikomba ku ri na ku rila kukulu vanhu va macha hikokwalaho ka ku onge swin'wana swi le ku ndliweni kahle kun'wani va ha ku vula mhani laha va kombisa timhaka ta ku kun'wani ku hetelela ku vona ka u nge tinawu a wu le ku tirheni kahle n'we mi vona i ntiyiso hi va na hina leswi swi hi karhataka swinene nkarhi wun'wana leswi van'wani vaakatiko va nga swi tiveki ku hi kumeka nkarhi wun'wana ku va na ti-case leti hi va ku na ku titwa ku hayi mara leyi a yi fanele yi va yi kumeka yi ya court kambe hi fanele hi swi tiva ku hina hi vahlayisi va nawu hi fanele hi landzelela nawu hi fanele kahle hi va xikombiso xa leswi nawu wu fanele wu va xiswona impela hi tirha ku na vumbiwa bya tiko lebyi hi faneleke hi byi tekela nhlokweni ku tlula milawu leyi hinkwayo leyi so a ho kombela ku ka vaakatiko a va vi na ku va hi twisisa nkarhi wun'wana hi leswi a ni swi vula ku nkarhi wun'wana loko swilo u ri kule na swona u ta hela u va na mihleketo leyi u kuma ku a hi swona leswi u swi hleketaka u kuma swa hi ni nga vula ku hi va nkarhi wun'wana hi va frustrated mara hi tlhela hi titsundzuxa ku kambe nawu hi hina hi faneleke hi va hi wu hlayisa hi fanele hi va hi wu hlonipha hi wu landzelela leswi loko nkarhi wun'wana loko hi fika ka vachuchisi hi va hi vekeli va hi tirhisana na vona swinene va hi hlamusela ku hayi loko mi ya endla lexi famani nkarhi wun'wana va ku famba mi ya tsala statement kumbe famani mi ya kuma nkarhi wun'wana u kuma ku loko u pfule case ku na vanhu van'wana lava u fanele ku teka statement nkarhi wun'wana va fika ka ntlhanu hi xilungu ni nga ku chain of evidence kumbe vumbhoni lebyi fanele byi hlangana lowo sungula i vone xo karhi lowu wa vumbirhi a ku a ni ri na mani leswi hinkwaswo swa laveka loko se u fika ka wa vunharhu leyi a wu fanele u teka statement a ku byela ku me a ni lavi ku ya tikuma ni ri court leswi leswi tsemenke tani liya ni khomeleni nyana katsongo ni khomeleni nyana katsongo hi hundzana la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona hi le ku buleni na mulavuleri wa maphorisa Mpumalanga brigadier Donald Mdluli hi bula na vona la hi timhaka ta ku languteka ku ongeti ku hetelela ku va na ku tlakuka ka tinhlayihlayi ta vatwisiwa ku vava hi timhaka ta swa masangu sweswo swi ri na swivangelo na switandzhaku leswi va nga se va swi vulavurile hi ndlela leyo brigadier ni khomeleni ni vuye ni mi kavanyeta mi kha mi kombisa ku loko mi kha mi landzelela vumbhoni wa vunharhu a fika ku
mina nangi mi nga ni katsi kwalano ivi swi vhe swi kavanyeta vulavisisi bya n'wena. I ntiyiso hi swona leswi endlaku ku nkarhi wun'wana ku va na sweswo ku hi kombela no dyondzisa kumbe va hi ringeta ku avelana na vutivi na vaakatiko va hina ku va swi twisisa nkoka wo nkarhi wun'wana u nyika vumbhoni byo karhi lebyi nga hetelelaku byi endla ku muendli wa manyala a kota ku va a khomiwa kumbe a va a kuma swigwevo. So leswi loko va hi hlamusela kumbe lava vachuchisi va hina hi ku hi tirhisana na vona ku famba ni ya teka statement famba ni ya endla leswi na leswi na leswi va endlela ku vumbhoni byi va byi tiya ku tlula ku va nga vuli nchumu va ka hi yeneni mahlweni na case kumbe nandzu wo karhi lowu va ku wu pfuriwile amakumu loko hi ya na wona mahlweni muendli wa swona kumbe muehleketeriwa i ta tikuma se a humile. So i swin'wana leswi endla nkarhi wun'wana na le ka vaakatiko swi tikomba impela ku swa hi tshikelela swinene mara leswi nga swi vulaku ku fana na xifundza xa hina xa Mpumalanga swi na tinhlayo to tala ka ti-case hinkwato leti hi nga va na tona la xifundzeni xa Mpumalanga mhaka ya milandzu leyi fambisanaka na swa masangu hi yona yi nga henhla swinene leyi ha riki ku lwisaneni na yona kambe leswi swi kombelaka ka vaakatiko hi ku swi leswi hi xitalo swo fana na milandzu leyi yo tala ya yona hi leyi endlekaka emakaya hi leyi endlekaka vanhu lava tivanaka va nga na vunghana byo karhi. So leswi swi lava vaakatiko hi tirhisa i xiphiqo lexi xi nga xa rixaka lexi lavaka ku hi hlanganisa tinhloko hi khomana hi mavoko hi nga kombani hi tintiho nkarhi wun'wana a hi na ku twisisa ku maphorisa minkarhi hinkwayo ya le ka tlhelo ra mutwisi wa ku vava. So leswi endlekaka leswi tsakisaka vaehleketeriwa hi loko hi va na ku hambana u kuma vaakatiko va yimela le tlhelo maphorisa yimela le tlhelo kasi a hi fanele hi vumbana hi va hi tele hi lwa ku hi kota ku va mutwisi wa ku vava a kuma ku pfuneka hi ndlela yeleyo. Brigadier a hi hetiseni hi ku ni ku voni na kwala Mbombela sweswi ni vulavulaka ku na vanhu va nge le komiseni ku vilela hi timhaka ta ku pfinya na le Eastern Cape switani ni swi voni na le Western Cape kambe xivutiso ku ta va ku maendlelo ya muxaka lowu ya mi pfuna n'we tanihi maphorisa eka ntirho wa n'we loko vanhu va ka va endla sweswi va nge ti-protest na hinkwaswo leswi. Leswi ni nga swi vulaka i ku vanhu va na mfanelo yo kombisa ku vilela ngopfungopfu ka swilo swo fana na leswi swo va swi hume endleleni loko hi va na vanhu lava va yimaka va kombisa nkhinkhi yo lwisana na swona hi leswi na ha ku swi vulaka ku ha swi tsakela swinene loko rixaka ri va ri kombisa ku va yima na hina ku lwisana na leswi handle ka sweswo hi nge swi koti ku va hi ya swi hlula hi ku un'wana na un'wana i ta va a mirile kambe loko munhu a vulavula a report hambi leswi swi tivaka ka tlhelo ra hina swi vanga ku swi tikomba ku na milandzu yo tala yi pfuriwa kambe leswi swa hi komba ku vanhu se va awe va le ku ripoteni a va miyeli naswona leswi swi hi pfunaka ku hi kota ku va hi landzelerisa hi kota ku va hi khoma kambe xin'wana lexi nga xa nkoka ngopfu hi loko vaakatiko va fika ka xiyimo xo va hi pfuna hi vuxokoxoko hi ku va nkarhi wun'wana munhu a vulavula nkarhi wun'wana ni ngo nyika xikombiso a ta fika ka xiyanimoya a vulavula mara loko hi kombela ku hi kombela u ta hi nyika hi tsala hansi hi teka statement munhu a kombisa a ni swi lavi ku va ni vafakazi a ni swi lavi ku ni ya court swi ka swi hi karhata ngopfu hi ku munhu loyi i tshame na information kumbe na vuxokoxoko lebyi a byi ta hi pfuna ku endla ku swi nga olovi nkarhi wun'wana na ku muehleketeriwa a kuma na bail. So leswi swi kombelaka ku hundza laha ka ku va hi protesta a hi endleni ndlela yo va hi aka hi hlangana na tirhisana na maphorisa lava ngopfungopfu ka mhaka leya ku xanisiwa hi swa tlhelo ra kumbe milandzu ya leswi fambisanaka na swa masangu ku na lava Family Violence Protection and Sexual Offences Unit a va le ka police station yo karhi va nyike ku va tiyimele va ri voxe va ripota ka ti-provincial offices leti nga kona a xifundzeni.
Brigadier Nketsiri swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina a hi yeni mahlweni hi ringetana na ku lwisana na timntungu lowu kwala hi nga ta swi kota kona hi ta swi kota kumbe xana siku rin'wana swi ta hela Nketsini nkarhi wa n'wina na khensile nkarhi lowu njombo ku nga hini ka yona yo va hi vulavula na vayingiseri va tiko axete tanihi va Afrika wa vulavula Nketsiri swinene Brigadier inkomu I khensi Brigadier Donald Mdluli un'wana wa vatirhela mfumo lava tirhaka ku ti hiteka na ku ti nyiketela se tindani i ri haiko a hi tsini va lava hi nga a hi ri ka vo vaxisati a hi yeni mahlweni hi tisana n'we hi twa ku mi ri yini eka mhaka leyiwani ngopfungopfu loko na tihlayahlaya ti vula sweswo ku vanhu vayingiseri vo tala lava nga koka Afrika vulavula ku tele ngo vaxisati kambe ku nghena ngo va xinuna ndlela leya se a hi mitweneni va make hi tsala hi n'wina ka 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela ta teka riqingho rero kambe ndaka leswi a ni tivi ku loko va ku vana va fanele va mbala kahle va vula njhani n'wana wa 7 years u na ku mbala kahle mara butikete mina ni kha ni ti vutisela ni ku kumbexani no ka ni nga swi twi kahle hi ku a ni swi tivi ku mbala kahle va vula yini n'wana wa 7 years butikete ku wa kota ku hlamba ka papa na mhana jikajika ku a nga mbalangi nchumu u na ku va a mbala kahle n'wana wa 7 years a swa hi vavisa butikete ma tiva na papa lava nga nghena kwalani va n'wana njhani papa lava a ni tshembi ku va na vana and I'm sure na vona va swi endla swona sweswo u nga langutisa n'wana wa 7 years u langutisa wansati swi ni vavisa ngopfu se mara na ku mi vavisa mi vona onge ti fana hi ndlela yini sweswo butikete tanihiloko se va vulavula xigwevo xa vona xi fanele xi ya henhla va fanele vanhu lava va strafiwa too much va gweviwa va ya xigwevo xa vona xi ya henhla hi ku loko va khoma va pfalela va ku va hume hi bail va ti endla nga ku va lunghile loko va ri le ndzeni a jele va ku hayi ha va humesa hi ku se va lunghile va lunghele ndzeni a ni va la ku huma butikete swi fana na ku gangisa vansati a ni va gangisa hi mavunwa vavanuna se na vona loko va la ku huma le ndzeni le va vula miri gangisa yini hi mavunwa vavanuna va hi gangisa hi mavunwa butikete serious butikete na vona loko va la ku huma le ndzeni va ti endla nga ku va lunghile ku a va lunghanga loko va fika lava handle la hi 2 days va onhile futhi ku loveka va hi twela nkosi yami va hi twela hina vana va hina va hi mina papa butikete papa lava ni tshamaka na vona mina sorry butikete ku vulavula moyeni va veze va la ku pfinya n'wana wa mina u mbala kahle butikete n'wana mina u nge n'wi kuma mbalele swo koma a ri na 13 years u mbala kahle n'wana yaloye u mbala xisati mara va veze va la ku n'wi rape a va vone yini butikete swi ni twisa ku vava ngopfu swi ni twisa ku vava ni swi lava mativa topic leyi ya ni vavisa ngopfu khensile butikete enkomo mana khensa sweswo mi ngisana Munghana Lonene FM ma swi vona loko mi vulavula mi va mi kha mi swi hleketa ku mi vulavula ku ri na vamani swi ku yini hi ku ma hi vo mhaka hi leyi mi hetelela mi khumba vanhu lava vanhu swi va khumba hi ndlela yo tika ma swi vona a hi mitweneni va make hi twa ku n'wangulo wa n'wina u ri yini 0860 002543 nongonoko i Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela loko u ri n'wamabindzu yingisela leswi xitichi xa Munghana Lonene FM hi xin'wana xa switichi lexi fambaka emahlweni laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka vayingiseri lava va tshembeka bindzu rin'wana na rin'wana ri navela ku va na vaxavi leswaku ri ndlandlamuka ku ya emahlweni seke hikwalaho ka yini u nga navetisi eka Munghana Lonene FM a swa ha vutisiwi leswaku loko u navetisa bindzu ra wena ri ta tiveka hinkwako navetisa eka Munghana Lonene FM sweswi van'wamabindzu lavatsongo ni lavakulu loko mi lava ku navetisa eka Munghana Lonene FM tihlanganiseni na easy hi ku rhumela email eka mabokani@sabc.co.za ndza engeta mabokani@sabc.co.za Munghana Lonene FM makomba ndlela andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula kulukumba n'wana rhumela hungu laha a ku ni kombe ku mi nga pfuki mi ndle xihoxo xa ku vula ku hi mesi mani kambe swakudya leswi mi nge ri ku swi dyeni laha handle la vavanuna
a swi na xiave ka matikhomelo ya n'wina ya mavuyada. Hey anti mi ro vona vanhu va ri ku kucungeni masipala swo kucunguya minkarhi yo tala loko hlangana vanhu la patwini i loko kucunge hileswaku i le ku dudleni swin'wana anti ku va ka ku ra ku fikeleriwa hikwalaho kambe amukeleni mani la i nhlekani mani Inkomo ninjani? mana mina hi pfukile hi ngo vona sisi Hi pfukile. a khensa Kahle kahle ingaku loko a ku cinciwa xigwebo hi xona a xi ta endla ku vavanuna van'wana va kota ku swi twisisa ku ntshunxeko loyi hi nga ra wona laha handle hi ta wu pfumala nkarhi wun'wana. xi cinciwa kusuka kwihi xi ya kwihi? Loko munhu a fika kweleni va vhandla sweswi a swi endliwaka a ni swi tivi swa handziwa masiku ya lama kwele dibini yi nga fambi ya nghena yi tshova na swibala swo ka swi nga ri swona. Mi ri ku endla ka yini? Swi endliwa le tihon'wini ku tihomu ti nga fambi ti ti nga fambi ti tshova swibala na leswi ka swi nga ri ki swona. Hikuva loko mi swi langutisa xihlangi xa 7 years loko ni xi langutisini a xi se swi tiva na ku swi tlhe swi ni chavisa na ku swi tanihi mutswari lero i teka n'wana ku i n'wi yisa exikolweni a ya hlayiseka a ya vuya se a hlangane na ntshikelelo wa vutomi hinkwabyo. Swi endlekini lembe leri nga hela mara ntshikelelo wu ta hanya emihleketweni ya yena vutomi hinkwabyo. Counseling a nga yi kuma mara a yo ku endla ku swi huma ka wena. Ku na siku swin'we rin'wanyana swi vuyaku. Lero vavanuna van'wanyana a fanele va swi hleketa ku loko ni endla n'wana loyi wa mina sweswi i le kwini ku endleka yini yena loko ko va ku ri wa mina ku ta endleka yini. N'wana wa sesi wa mina ntukulu wa mina sesi wa mina swi le ku tikeni leswiya swa mambalelo swi nga vuli bava lavayani a ni yimi na swona. N'wana wa 7 years loko ambarini i mbala ku va na yini ku na ku hambana ka yini ka n'wana wa 7 years. Ko va miehleketo ya munhu yi ngo va yi suke yi onhakini a hanya vutomi lero i hanya vutomi byebyani se loko swi fika ka yena a nga ha ri na la a langutisa ku i yo mhaka loko a kha va vulavula ni ze ni tivutisa kumbexani n'wanuna a ni fani na van'wana vavanuna hikuva mina loko munhu a mbale na rhoko yi kahle yi tlhe yi leha wa n'wina luya wa le ndzeni endla ku mi nga voni nchumu mpela. Loko mo vona munhu wa le ndzeni mi n'wi tirhisa mi n'wi pfumelela loko a mi tirhisa mi ta swi vona ku ku na ku hambana ku na n'wana ku na munhu lonkulu. Nyametweni mani vakhegula ku na mukhegula lowu pfa a heta na vhiki a rivele ku na ku nghena mbeka bavhu o sula milenge a sula xikandza mara i va mukhegula yaloye a mbalela miceka yin'wana minharhu kumbe 4 mara va n'wi pfinyi. Nyametweni mani ku mbala ku nghena kwini. Nyametweni mani enko na swi tivi ta tsutsumela kwini. Ni khensile mani ni khensile leyiwani yi fanele yi va nhlokomhaka futhi yi ri yoxe hi vulavula hi ku mbala ene tshama hi vulavula hi swona siku rin'wana kambe ni va ni nga ri mi swi twangi a hi kumeni lava i nhlekani a ka ha ri na munhu la a ka ha ri na munhu la 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi ringeteni lava i nhlekani ni mi amukeleni ka Munghana Lonene FM i nhlekani kuna munhu la kuna munhu la 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM i n'hweti ya hina leyi ya va tivona timfanelo ndzingano xidemokirasi xindzhuti hi tlhela hi va na vutihlamuleri #city matimba ya xiyanimoya Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingisera Munghana Lonene FM ya ku losa timinete timbirhi ku va hi fika makumu na nongonoko lowu kambe a amukeleni lava hi twa ku va ri yini nhlekani mani aye buti mpfukile hi pfukile sesi minjhani n'wena mpfukile ina hawa mhele ka leyi wa nhlokomhaka i ku
vumunhu byi lo suka evanhwini Boetpet hi ndlela yihi ni nga ku ni ri mudyondzisi exikolweni ni na responsibility ya vana lava ni va dyondzisaka loko ni va langutisa ni vona n'wansati a swi tikomba ku vumunhu byi sukini ka mina hikuva loko mi landzela xitori xa n'wana loyi a xava ngopfu n'wana loyi a xikolo a xi humile a ni ri a ri a gedeni mara i byeli ku a ya kukula n'wana wa 7 years wa kukula class Boetpet se ku komba ku a ku ri na swo karhi leswi a va tiyimisele ku va la ta endla swoho hi n'wana luya se vumunhu byi lo suka ka hina vanhu ku hambi na vavasati va kona va ripaku vana lavatsongo va vavanuna se vumunhu byi lo suka se ku fanele ku vuya vumunhu nemetelo sesi wa mina ku fanele ku vuya vumunhu loko vumunhu byi nga vuyangi a ku na laha ya ku kona na laha ya kona Boetpet keseli sesi wa mina mhlayiseka ku dya ku engeta sobut enkomo sesi wa mina sweswo mingisero wa mina nongonoko lowu wu fika makumu nongono sesi kusele ingani kambe ya tele ya lembe leri a ni lembe ri na masiku ya ku tlula 100 ya tele kambe lowuwani hi hetile ya ka nongonoko dzumba na mina u landzelaka sweswi hi ngoveni hi vuhumelerisi bya Mchangani kambe endzhaku ka loko ku sungule ku kumeka mahungu ya misava ya awara ya 2 na mfundhisi Hlulani Fanuel Magayisa lowu a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa tata ku ya fika eka mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makombandlela mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Hlulani Fanuel Magayisa khalanga Pet Mathebula ikhenseleki ngopfu papa mina kusirwa nkarhi ka nongonoko wa Afrika wa vulavula mahungu ya awara ya 2 enhlikani vayingiseri hungu leri ri nga ranga mahlweni hi twa leswaku